maemo a ritibetse mme go le jalo a ngangabetse go latela setlhopha sa batsadi bao ba neng ba kgobokanetse ka kwa ntle ga sekolo se segolo sa Acacia kwa Pretoria North. Ba tsweletse go ngongoregela tsamaiso ya ikwadiso ya online gore e ba naya matsapa a le mantsi. Bangwe ba re ba amogetse dikitsiso tseo di supang fa bana ba amogetswe fela dikolo tseo ba amogetsweng kwa go tsona batlhankela ba tsona ba re di setse di tletse. Bangwe ba re ga ise ba romelwe sepe fa e sale ba dira dikopo. Re lekile go bua le kemedi ya sekolo go utlwa gore maemo a ntse jang fela ona tlhanola direthe. Motho ba mo rometseng gore a tlo re addressa sent by the principal o fitlhile a re botsa gore grade 9 to 11 ba prepared go tseya the new application of it, they did it immediately. Those who were having those ba mo file tsona. Now ebare currently this go tletse go sana space mara ba tlo emela pele gore bana ba ba buang ke ba bakae ba ba sa bueng ke ba bakae, then they're going to send that list to the department. Le ko sekolong sena ke leng go sona ke transferile because distance ha ngberekele go like ke tla lata hae sentse ke bone gore ke ira byang mereka sekolo ke robala ka nako gore ke tsohe pila ke nne ke concentrate ko sekolong so ha monate ho nna hae o sa irisilo en onyo go ya sekolong. Molimone Motho SABC News, Pretoria.